Predsednik koalicije izbegličkih udruženja u Srbiji, narodni poslanik Miodrag Linta, treći put je imao neprijatnosti na graničnom prelazu Bajakovo prema Hrvatskoj. Automobil Vlade Srbije kojim je putovao na prijem u Zagreb, hrvatski carinici neuobičajeno dugo su pretresali, iako je njegov službeni put, kako je rekao, bio u skladu sa svim propisima. Sve je to zbog mog angažovanja u rešavanju izbegličkih problema, objašnjava Linta u izjavi za RTV. Moje današnje zadržavanje i maltretiranje od strane hrvatskih carinika smatram za provokaciju. To je činjenica koja po mom mišljenju ne doprinosi najboljim odnosima između Srbije i Hrvatske. Moje lično mišljenje da već treće uzastopno maltretiranje posljednja 2 mjeseca mene na hrvatskoj granici čini se pre svega zbog mog javnog angažmana, odnosno zbog činjenice da pokušavam posljednjih godina na jedan aktivan, javan način da se borim da se pronađe pravično i trajno rješenje brojnih imovinskih i drugih problema više stotina hiljada protjeranih Srba. Ja očekujem da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i naša ambasada u Hrvatskoj uloži zvanični protest i zatraži od hrvatske strane da konačno prestane moje maltretiranje na hrvatskom graničnom prelazu Bajakovo, jer zaista je neprihvatljivo da se to dešava u jednoj od članica Europske unije.